Halo pelak barang apa yang sukai sa ka channel jangay maybe family vlog dia akan kesini minta ka sam kadang datang puskat di ngaben di siya jadi minta sa dari kampat dia di pelak dengan skibi video supaya ada bekut balas ko ni siya na suama oh hi keren ini si my sweet keren pelak oh hi Hang. Cepelok mentang besar aja ini roti ini lah perlalu. Buat sembur lai. Nak sini suakan ika. Sayang. Dia perlu habis aja roti gini kenang ban kambang polisya pen saat cuman yang belum melah kembang tidak no ini lạ phạt lớn để lại ca không phải là đồ ông bấm lăng cho đi xa thế là chim nạp pila kì em đang này hay chim pila kì mama chim pila đây bốn dah di sini itu đang này bang yang apa itu mana belum tak ada dua jadi mau share enjoy breakfast apa faid teh bang 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 đèn cũng bang ngọng cho lại dòng pelat ini Pak ya dum kayak nonton ya. Heeh. Bang nem bisa. Bang. Ai. Bucin ni pa bang wa bat melu. Mo. Lek pa ko yo. Sa tumigaw ta sa tungway pa. Karaban. Entah. Setelah susu yang kena, kembalilah nikah. Mencet watermelon, bakal cuti. Hai, good morning. Good morning. Zaman lu bakun na.
Coba pun lu. Mana? 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 Lalu bang, walang imbal makanan yang tak baru. Bang Bang supen saat tempat sama lu malah. Tabang roti. तो आप तो बस रोटी खे ये produk pa unik film milk is also plan Jadi kilod mo. ito lang ang roti dalabang isyarat the taste of quality make in auto plan ito lang taste of purity bakery bang sih berlok na roti bang ini dari kasih dari kasih Mamay. Mari bang. Ada nggak sih apilan ya? Bang bang. Bang atau bang? Kita soal chat ben saban aja. Kita perlu enjoy kenik video. Sepeda dulu. Bye bye.